Assalamualaikum alislam. Rahmat. Aleyküm koç. Aleyküm salam. Tamam. Vize barba Amerika barba vize бар. Assalamualaikum. Победа. Спасибо. Sen birinci boyda görsöngçü. Sen boyda görçü erkekçe arabaydı. Biz 3,5 millionga жетtik. Biz бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Sen görsöң boydu birinci baştan ayağına çeyin. Bazarca 3. raundda biraz meme densiyoga байланыштуу biraz meme oldu. 3. raund çıdap koyduk. Уже 4-5, 1-2. Жаңа 1-2'de алып düşümler жакпай калганда sen көзүң көрбөйт окшойт. Макеш. Жакшы. Tezra vurup koysa tez vurup koy deydi geziniz. 5 round vurursa juda kal deydi geziniz. Özü tutuşunu şöyle elge yağış kıyın da özü üçün. Ol ne Saper'in ol koy kaytarıp gelgen jerinden men çıkkan yok da. Allah M1'in çempiyonuna jetken bala. Özünün organizasyasında çempiyon bolup zaşta kılgan bala. Kaçankı bala da oldu dep jönüne çıkıp alıp öyle. Kaltak şeyine bileyine деген бала эмес. Нормально oldu. Arkanda oldu da kede. Or kede жеңил. Şu an elhamdülillah Allah'a şükür. Конечно, ne boy öttü gitti. Selamünaleyküm olsun belki. Aleyküm salam koç. Rahmat. Акылбек братан, поздравляю, бро, это души, братан, болсун. Assalamualaikum чем туктайм, кошка, рахмат. 1-2, 3'te bazarca 3'te men biraz özüm denelerim biraz turames bolup turup 3. raundda tırışıp jana koy berip oydu. 3. raund bütkөндөн уже ана 4-5 уже açıldı da. Georgina Dorseya. Please contact the office in lounge 1. Карашкерде жөнүлө жана хайларда да керек тегени ургандарын кекеси коюп турду. To the office 1 please. Вот. Getto hazır. Aeroportта. Biraz подготовкада biraz турамес мел болуп, biraz кыйналып жүргөнүм болчумун да. А так нормально. Жо бурубайм көңүлүм, каканесин айтып койдум. Thank you деп коюп. Бүгүн Стамбулга кеттибиз. Бойду бирсине көрүп, мен өзүм кечкирим көрүп келип, анализ жүргүзүп, полный бойду көрдүк. Жок, скоро үйөбүз. Иншаллах, жигиттер, мындан кийин каждый ар кандай соперник болуп калат. Биз түшүнбөгөндөй болуп калат да, соперник эди. Так, до конца го, иншаллах.